Danas imamo da pričamo o dve jako bitne stvari, tako da se nadam da ćete me saslušati. Prva je vezana za naslov ovog videa, a druga se tiče informacija za daily upload koji jeste počeo, ali sam napravio male izmene pa poslušajte ceo video. Dakle, šta znači ovo u naslovu i kako ćete vi da učestvujete u tome. Ovde smo da odredimo koji je to najbolji anime na Balkanu, u zagradi više oko toga koji je najpopularniji. Ja ću svakog drugog dana u 1 popodne staviti na YouTube Community tab listu u kojoj ćete vi da glasate za neki od ponuđenih animea. E sad, da ova stvar ne bi bila tako kratka i na brzaka određena, uradit ćemo ovo na sljedeći način. Kao što znate, postoji mali milion animea, plus 50 animea koje dobijemo svake sezone. Podelio sam ovaj event po žanrovima, što isto nije bilo lako jer ovdje postoji 30 do 40 žanrova, ako ne i više. Tako da, nažalost, neke sam morao da izostavim ovog puta. Imaćemo ukupno 9 postova na community delu, to jest moći ćete glasati za 9 različitih naslova, odvojenih u odnosu na svoje žanrove i demografije koje pogađaju. Rezultate ćete moći da vidite i sami, ali ja ću kao kraj delija da napravim video isključivo za kraj ovog eventa. Pa ćete čuti kako su mi bilo očekivanja i da li je ovaj event bio uspešan. A podela po žanrovima i demografijama će biti sljedeća. Prvi dan ćete da glasate između najvećih mainstream battle shonena. Zapravo, ovo je već počelo jer je danas tehnički prvi dan. Danas u 1 je postavljeno, tako da imate izbor između Naruta, One Piece-a, Dragon Balla, Full Metal Alchemist Brotherhood i Hunter x Hunter iz 2011. Neću puno da objašnjam zašto su konkretno ovi naslovi izabrani, mislim da znate i sami. Zašto samo ovih 5, to će biti kasnije objašnjeno. Za 1. april su zakazani seinen naslovi za koje sam kombinovao najviše psihološki i misteri žanar, barem sam pokušao. 3. april je za shoujo, iako neće biti svi naslovi baš za shoujo, jer sam ovdje morao da kombinujem school, romance, slice of life, komedi naslove, jer njih jednostavno ima previše. 5. april je posvećen novoj generaciji battle shonen anime, jer bi bilo glupo da samo 5 starih naslova koje ste gore videli budu u priči. 7. april će da zauzmu sportski anime, mislim da donekle možete pogoditi šta će tu biti. Možda i najviše vas čeka taj 9. april, kada biramo najpopularnije harem i ecchi naslove koje sam razdvojio od onih iznad jer su, ajde da kažemo, malo ekstremniji. 9. april je prost, avantura i akcija, znači neki će da budu shoneni, a neki seineni. Uglavnom vidjet ćete izbore 9. aprila u 1 sat. 11. april su vaši omiljeni fantasy ili bolje samo da kažem pretežno isekai i pogađajte šta je za 13. april. Pa da, još jedna shonen lista. Ovog puta bez battle taga, tako da svi shoneni čiji glavni fokus nije borba se ovdje mogu naći. Znam da su science fiction, meha i historical anime malo izostavljeni, ali jebi ga, drugi put ćemo i njih ubaciti. Neću vam reći gdje će koji naslovi da budu, jer ipak želim da sami sačekate i vidite koje sam naslove odabrao. Znači, svaki drugi dan u 1 sat. I molim vas, nemojte baš previše da pišete zašto ovaj i ovaj naslov nije stavljen. Community tab na YouTube-u dozvoljava samo 5 izbora, tako da sam bio ograničen i nisam mogao sve žive anime da stavim. Znam da ovo džabe govorim i da trebam da se pripremim za ogroman broj toksičnih komentara, ali šta ću. Pokušao sam da nađem neku zlatnu sredinu između kvalitetnih i popularnih naslova, kako ne bi ispalo da su na listi samo popularni ili samo kvalitetni naslovi za koje niko ne zna. Pitao sam i ostale anime youtubere za mišljenje i nekako smo zajedno sklopili ove liste, tako da još jednom, bolje verovatno nije moglo da se sastavi, jebi ga. Bez kvazi alitisanja, hvala. Sad drugi deo videa koji je nekome vjerojatno i bitniji. On se tiče informacija za daily upload. Kao prvo, ovo je video sa kojim počinjemo daily, tako da će biti onaj sa kojim ćemo ga i završiti kada budemo pogledali rezultate 17. aprila. Znači, spremno je 10 videa ovog puta, što je duplo više nego prošli put. Jedina je razlika što i neće baš biti daily u pitanju, odlučio sam da videa izbacujem svaki drugi dan, a ne svaki dan. Odluka je takva jer je jednostavno bolje da videi aktivno izlaze 20, a ne 10 dana, zar ne? Također sam želeo da ovaj daily traje što duže, da bi ovaj event mogao malo duže da potraje i da što više ljudi stignu da glasaju. Znači, sutra neće biti novog videa, već preko sutra u 6 sati i svaki drugi dan će u to vreme izlaziti. Videi će izlaziti istog dana kada se bude glasalo za novi anime. Znači 30. marta danas. 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. i 15. april. Svakog dana koji sam naveo će da izlazi jedno glasanje u 1 popodne i video u 6 sati tog istog dana. 17. aprila neće biti nijedna lista za glasanje jer je 10. video u dailyu, kao što sam rekao, namenjen za rezultate cijele ove stvari. Razlog pravljenja ovog eventa je prilično jednostavan. Želim da vidim koliko ljudi znaju za određene naslove, ujedno da vidim šta preferirate, što će se odraziti na videa koje ću praviti u budućnosti i također sigurno i vas zanima koliko je koja fan baza nekog anime na Balkanu. Doduše, ovo je samo u okviru mog kanala, tako da nećemo baš moći sve anime fanove da ubacimo u ovu priču, osim ako YouTube ne uradi nešto povodom toga. Još jedan razlog je da iskoristimo taj YouTube community algoritam. Jednostavno mislim da je ovo win-win situacija, a i ništa vas ne košta da glasate. Siguran sam da će ovo svima, a meni pogotovo, biti ovo jako zanimljivo. Znam da sam se ponavljao video kao papagaj, ali verujem da je to bilo neophodno. Hvala vam što ste me saslušali, čujemo se prekosutra u novom videu. Pozdrav!